Mayong adlaw sa internet, this is Glenn, yung admin sa Little Faith. And I am just very happy nga naabot og 10 consecutive days ang ato ang Grateful Everyday Challenge. In fact, karon tonight marks the 11th part of this Grateful Everyday journey. And today, I just want to thank the Lord for a very bizarre thing. The crazy things that He's been sending in my mind. Ganina buntag, nakadakop ko og duha ka ok-ok. And then, since wala man ko'y baygon nga kana pang spray og ok-ok, kita ko pwede spray niya ako. Ang nakitaan lang is katong brake cleaner na ko sa akong motor before. So, akong gitaod tong kamay nga ho sa iyang nozzle and then give back. Sprayhan na akong isa hantod. Namatay man po ba eh? And then kato po isa akong gisprayhan na pod. And then ubay-ubay man gud, di gud ubay-ubay pero naadyo ko'y ok-ok makit-an diri gud sa balay. And then isa ra yun na ang ako makita sometimes nila nga exit or entrance ba sa ilahang hideout. So akong gibuhat kabalo mo, after na kog spray sa ok-ok namatay. And then ang duha ka bawok nga mga patayng lawas sa mga ok-ok, akong gibutang dito silang entrant or entry or exit point, as if I am waging wars with them. Like, sulong pag mo diri sa buwan mo yun inyo ang mo yun yung mahitabo sa inyo. Anyway, little fam, isa yun po sa ko ang ginapasalamatan sa Ginoo kay na mga panahon usahay sa ako nga miskan na ako ginabuhat lahi ang mosulod sa akong nauna. That is why isa na sa mga rason nga nung gusto kay ko manglaba. Kay during that time idle ko, do nagalaba ko pero ang akong lawas idle and I have plenty of time to think about many things. Kanina ba'y naligo ko? And another crazy thing popped up into my mind, which is crazy good. I've thought about an idea on how to leave an impact, no? Particularly there is sa atong page, isa man yun sa purpose sa Little Faith, no? Kaning pagpangita na ko og purpose sa akong existence, particularly sa akong spiritual nga aspeto sa kinabuhi. And I have thought about something sama sa akong ngayon ganina, crazy good. Crazy kay somehow wala pa yung mga tao nga nakabuhat ani, and good because it is still in line with my personal ministry. However, this time dili sana ko i-share ka basig masuhong, and currently I am still finding the right persons to go to. I already have few people in mind. Kaning idea is not something that could be done overnight. This pursuit needs long preparations and should be invested a lot of time. Since kana siya, preparations, planning, time, wala pa na sa kuha karon. In fact, I still don't have the means to have what it takes nga ma-pursue to nga idea. And I hope this idea would not remain only as an idea. I am very excited with it, and I really do hope and pray that this will push through. Soon, siguro, pag ma-realize na I will be telling you this. But as of the moment, ganito lang. Thank you, Lord. God bless you, fam. Always remember, all it takes is a little faith. Kamay lang yun nga pagsalig, little fam. Love you.